Og så vender vi tilbage til 10-årsdagen for terrorangrebet i USA. Sådan her, som det ser ud bag mig, så forsiden ud på Fortune Magazine efter angrebene den 11. september 2001. En mand i jakkesæt med mappen i hånden, dækket af et tykt lag støv fra de kollapsede bygninger. Symbolet på den amerikanske forretningsmand, der rejser sig fra asken. Vi har fundet den her forretningsmand på det ikoniske billede her 10 år senere, for at finde ud af, hvordan han har det i dag. This is the suit I wore on 9/11, and as you can see that the suit's been cleaned. Ed Fein stod og ventede på elevatoren i det nordlige tårn, da flyet ramte. Han gik ned ad trapperne, 78 etager, ud på gaden. Da det andet tårn kollapsede, kom støvskyen. I was thinking to myself, well, how ironic is this? God saved me from the collapse of this building, and now he's going to allow me to die here in the street, be suffocated by all this debris. Men han kom på benene og begyndte at gå. Han vidste ikke, at der blev taget et billede, der nåede hele verden rundt. Up here I have the briefcase that I carried. Og adgangskortet til World Trade Center. I figure someday there may be, somebody will want this stuff for some museum or something. Før terrorangrebet arbejdede han uafbrudt i sit job som investeringsrådgiver. 9/11 and surviving 9/11 basically changed my life, made me realize that I could have been dead, and I'd never really lived. Han begyndte at bruge meget mere tid sammen med familien, og på ferien slappede han af i stedet for at arbejde. I only think about today, and tomorrow is going to be a better day than today is, and how happy I am to be alive and to be able to do the things that I do. I dag er Ed Fein 68, ikke pensioneret, men arbejder, når det passer ham. For en producent af kanyler, der sikrer mod stikskader. Han ser det som sit kald. When that came to me, I knew why God had saved me. He wanted me to work on this project and help develop it. I had gained about 20 pounds since 9/11, and this unfortunately no longer fits. Ed Fein er blevet inviteret til mindeceremonier, men den 11. september 2011 vil han være hjemme sammen med sin kone. It's beautiful to hold hands and feel this warmth and closeness. We don't have to say anything. Not that I let him say anything. Og her hjemme igen.